Le véritable Christ, c'est William Marion Branham. C'est Branham qui a envoyé Moïse. C'est Branham qui a envoyé Jésus. C'est Branham qui a envoyé les prophètes. C'est Branham qui a créé les cieux. C'est Branham qui a créé la terre. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible et ce qui est invisible, le propriétaire de toutes les choses, c'est le Seigneur William Marion Branham. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Kristo. Mimi ni missionnaire tena Jacques Migisho, Sud Kivu, Kavumu, République démocratique du Congo, mchungaji wa kanisa la Amen. Nikizani umesikia hii video yenye iko pale ulu yenye umesikia nye peke. Kwanza mimi nataka nikupatie maisha ya Branham. Branham ye mwenyewe mbele alikuwa mkanisa ya Babatiste. Huyu Branham alizaliwa c'est un Américain, alizaliwa USA, alizaliwa Kentucky le 6 avril 1909 na kakufa Texas. Kuyabo na Branham ndio wenye walikuwa wanafanya ba esclave, ndio wenye ba evangelisation za bongo, ndio wenye waliobeba butumwa, lakini mpaka sasa ndio Mungu mwenye bako banaadore. Ata kameme batu wana exagera keme exagération mwa hayakuwaka mpaka kwa hii niveau. Ata diable anapashwa kubashangala yeye peke niveau yenye ba Branhamiste balishafika hako. Tena ba mingi so de noire. Sitasema bya mingi. Nikizani nye peke umeelewa niveau yenye watu wamefikisha fika hapo. Kama ni sorcellerie ndio Branham alikuwa nayo, kazi yetu mpaka tutabatosha mwa sorcellerie, barudie tena batafute Mungu wa kweli. Asante sana, mubarikiwe. Tutaendelesha deuxième partie wakati ingine. Tunashukuru. Le véritable Christ, c'est William Marion Branham.